Hello everyone, hope everybody is doing great. Je meze neza, meze fresh, nizera ko namwe meze neza. Ni wakire Emmanuel Speedo nk'ibisanzwe kuri screen zanyu. Tasi Soap Ministry TV ibandanya iba hafi yanyu kugira ngo ibana ibazanira ziriya mpano za hariya hasi mugane wabana ati turaduga imisozi tukamanuka ibiyaya kugira ngo ngene kubazanira impano. Nakwe twagiye kubazanira impano zimwe muba mutaramenya, zimenyene kuvuga ko zirengagizwa ariko turagenda tukazizana tukazikura hariya hasi ariko ibintu kabandanya bigenda fresh. Ni muri studio reza Tasi Soap Ministry TV nk'ibisanzwe, turi kumwe abasore wapi harimo n'abagabo babiri, twese turi batatu nkuko mwamaze kuvyumva, ariko umwe muramumenyereye undi nawe ni mushasha. Ni impano twagiye kwitorera hariya nkuko twabigize ubuheruka n'ubu twabazana indi mpano nshasha, ariko araza kubibwira ni muntu ki asanzwe akora ibiki ibintu nk'ivyo kugira ngo muze kubandanya mugenda mumenya gatanu kuri gatanu. Hariya kuri mic ya kabiri ni indese kuri mic ya kabiri inde Godflower karabo k'Imana Ojin yega ngize ni girl girl flower karabo k'abakobwa oya nta gana birabivuna muheto by'abantuze byabatinga meze neza ariko meze neza bon meze fresh ujumuru wamaze kubimenyera ndabona n'agafresher kabaye kose meze neza ndashimira Imana cyane, ariko hari kibazo ntayi bwakubaze karabo k'Imana karabo ka God amazi y'ubujumbura wayumvise gute? Amazi y'ubujumbura arimo umunyu mwinshi ariko umva ni sawa mu biryo cyushyiramo muke kugira we equilibre. Ahubwo jewe ahubwo ubundi icyo kibazo mbaje ni nakize udatangazwa nuko utabona ndwaye. Giye buriya rero ikintu nshaka kukubwira, dufite perezida wacu dukunda cyane, perezida Paul Kagame, ndanamusuje cyane. Ndabizi ko iki kiganiro yakibonye, ajya kuna kutubwira ngo buri muntu wese abintore. Rero twe tuba twaratuje ubuzima bwose. Utekereza ko ubu buzima najemo nkanywa amazi ntarisanzwe menyereye ari ubundi muntu yapfa ko ibi ngibi babyita abanga ibindi bikorwa n'inkotanyi brother. Hari ukuntu babyita mu miseze babikona bavuga ngo mamora bakondane. Gukondana bisigura iki? Abantu bo inzobere kamfata inzobere basi umuntu ashobora kuba mu buzima bwo aribwo bwose bwiza akabubamwo bubi akabubamwo klima imeze uko. Kigali ndahazi harimo akabeho gakeya muganga hibujumbura urumva joto kwenda mbere, ariko noneho usibye na klima yayinaha mu Bujumbura twebwe mu Rwanda twaratojwe niyo wajya ahantu hafite dogere zikaze z'imibereho twebwe utazi umunyarwanda wese kugira ngo mumenye uzabanze wumve speech za His Excellency Kagame, Perezida Paul Kagame we twe twaratojwe man. Ubundi buri munyarwanda wese ni nk'umusoda, buri munyarwanda wese usibye wenda kuba tutafata inkoho n'imbunda. Abanyarwanda bo murimo murabyumva, usibye kuba tutafata inkoho ariko twese dufashe imbunda bana we go twagenda kandi tukabohoza igihugu cyafashwe n'ababisha. Impamvu nakubaje ni kubera abantu benshi bageze Bujumbura naho yoba ari umurundi avuye mu ntara hagati akazi Bujumbura amazi bana aramugira ikibazo. Nyine mwitoze mwumve ko niyo wanywa ibiziba brother fa kuba atari ibintu biri bukwice mu nda, ariko amazi ameze neza. Uzi system ubu ngubu ubuzi level ngezeho ni ya level yo kuvuga ngo nubwo ndi umusitari bibaye ngombwa yuko njya no kurara ari munsi y'ikiraro naharara kandi inzozi zanjye zigakomeza. Yes, ubuzima nicyo bita intore mu Rwanda ni ibyo wumva no gukotana. Welcome again this Vimbana. Thank you so much. Turi kumwe n'undi musore yambaye white uhera hasi gushika hejuru n'agatambara ka noire. Yitwa gute izina ry'ubustar? Mwakoze. Jewe izina ryanje ry'ubustar nitwa Steve Spaghetti Sprite. Mama yangu we Karabo witwa Steve Spaghetti Sprite. Karabo banza umwibuse nawe yamazina ya Steve Spaghetti Sprite. Banza umwibuse nawe yamazina ya wumva kakurenze. Jewe nitwa Karabo k'Imana aka Mr Nyange aka Mr Confidence, Mr Romantic, Mr Bakame Kibamba, papa w'abastar. Hariya mu Rwanda ninjye mu papa w'abastar. Bariya bose ubona baturendinga ninjye ubayoboye ngewe. Nta ushobora kuza ngo avuge ngo ugiye ngo ndakaze barabizi nabo bose bandike Bruce Melody andika comment
bandike comment nabano ba Chrisisi nabandi bose mwandike muvuge uburyo mumbona barabizi ko mbayoboye se ko babizi ko ndi papa wabo ibintu byose bakoze bakagiraho adult so barampamagara bakambwira ati Karabo tubigenze gute nkabwira ni we muciye inzira hano mwari mwayobye bariya n'abantu banjye nyene to okay barabizi kandi true yes wavuze amazina basanzwe benshi bakuzi ko abavyeyi bakwise gute je abavyeyi banyiswe Nemeyimana Jamari nawe uca wiyita yandi yasubiremo rega je ayo mazina nyene fume fate muri imwe ariko ndarifate ni Sititeva Masbageti Sprite ngo iki ako se iryo zina wowe urabasha kuryumva kuri sigura ngo iki usubiramo dusigurira cyane dusigurira ngo titefa ngo gitefa ngo nimba ari gitifu ngo Sititeva Masbageti Sprite urimo urabisigura ema numvise n'amazina 3 no dusigurira izina rimwe base rega twe nganye ntibyaducanze rero Sititeva abahanzi noneho barimo baraza n'abandi muzi urumva iryo zina nyene ni izina nyene ry'abastari bari kwise bigenze gute wagise bigenze gute nije nagise nyene izina ry'ubustari nyene ishobora nyene kumenyekana mu stari bwanje nakubajije icatumye ugiyita cyatumye nagiyita nagise nyene bivanye no ngene mu mibereho yanje kuntu warubayeho cyanavuga ati ni Sititeva ngo rimenyekanisha ubustari bwawe Sititeva nizo umustar amenyekana gute kandi n'ubundi bari umustar oya kugira basi itandukanye none washaka nawe yitwe Karabo ntibishoboka oya we aravuze ngo izina rye yaryise kugira ngo rimenyekanishe ubustari bwe siko siguye kugira urumva umuntu wese yumva ati Sititeva amutandukanye n'undi mustar ya ufite umugore abagore bangahe oya na abagore mfite oya ko ndi ureba nk'umuntu ufite abana bangahe erega ashaka kuba afite umugore muko afite abana ureba we ntago usambana oya nago sambana oya ndagera baze bwira abantu bakurikiye Tarsisi Hope Ministry TV uyu muntu mumundebere ngo ibyo bintu wambaye ufite indirimbo muri studio oya buretse gato nta ndirimbo nimwe ufite nta gikorwa usibye kuba ufite indirimbo wanditse yego none waduhamagaye kubera nimero wabonye kuri screen yego reba wambaye iyo ni bandana nk'abandi aba Tupac bigaragara rero ko ushobora kuba ushobora gukora amadega usambana umaje kugira abana benshi hirya no hino utabasha kurera niko bimeze oya siko bimeze oya ubona abakobwa mwandike comment uyu mutipe hariya ngo yitwa Sititeva abakobwa waterese ukababeshya baze kubyandika turebe ariko ubu wazamutse byarangiye kuba wageze kuri Tarsisi Hope Ministry TV yego ubu wabaye umustar neza inzozi zawe zibaye impamo urabyumva ute ko inzozi zawe zibaye impamo yego urabyumva ute uravyumvira gute kuna vyumvira wiyumva gute kinzozi zawe zibaye impamo niyumva njyohewe gose uraryohewe cyane ndagewe cyane nyene kubandi nashitse ahantu kabisa ya Sititeva watubwiye amazina y'abavyeyi asanzwe avuka abahe mu mwanya sanzwe mvuka Karusi komine Shombo Karusi komine Gitaramuka ari hambavu y'Imuyinga gutsinda habona kumbe mu Gitaramuka havuka abastar yes Karusi Gitaramuka ubu usanzwe uba mu gisagara ca Bujumbura magana sanzwe mba mu gisagara ca Bujumbura mu Ngagara mu Kibabisi niko bahita mu Kibabisi uratawe ico arico Kibabisi nzi n'abanywa umujya banywe bitabi ahantu muri high standing okay bone unavuze mu Kibabisi ngayumva high standing ariko umeze neza ndabona uratuje ariko sinzi impamvu utuje none se reka nkubaza akabazo k'amatsiko wenda kugira ngo umunyamakuru akomeze yego undi umeze nk'umuntu ufite ubwoba ari umuntu urimo amadeni wakwepaga kuri telefone ukaba wisanze kuri televiziyo utekereza utari bumbone oya nta muntu ufite ideni oya ngatanga nimero yawe tuze turebe katazo kuyo nimero yawe urayizi ndayizi ni kangahe ni 67 35 79 11 kwitanzura gira ngo ikora iki rero
buretse gato webanza dusigurire nanje muzore mundondera nkuko nubundi nashitse ngaha kubera uko kwiyo nimero nyene no hanyuma muzondondera nyene tubonane naje ndabarondera abafana bawe baguhe n'amahera wiri umere neza haryo ufite imyaka ingana je mfite imyaka 20 ntuzahita ushaka umugore nubona abantu batangiye guha amafaranga dufite abakobwa ubu ngubu hanze abakeneye abasore beza nkawe wari ubizi kuri umusore usobanutse yego niba bahita baguha amafaranga rero ntuzahite wirukanga ushaka banza wubaka ubuzima yego yego Steve urufise indirimbo zingahe zanditse nari maze kwandika indirimbo zine gusa indirimbo nyene mana imaze gutobora neza nyene nka Yavuye mu mutwe ni imwe nyene abo tugira akapera yayo indirimbo bita uracari uzi kuririmba neza reka nkubwire izi mikoro zacu izi mikoro zijyaho umuhanzi uzi kuririmba nimba waratubeshye yaraduhamagaye inshuti zanjye mukurikiye Tarsis Hope Ministry TV azuga ngo mwavuze ngo mwakiranga abahanzi ngo bapukamingi ngo nanjye ngo ndumwapukamingi ngo mu mwanya ngo nzi kuririmba ngo neza ngo ndushanike minaji ngo ngaho komeza twumve zamura twumve hano numva vibe iri hasi ndahita menya ko watubeshye indirimbo nyene bita uracari muto bavuga nkuko imbere yo gushika kuba kugwawe si ibintu byoroshe namba beshi baravyifuza na jewe ndavyifuza ariko bisaba kwihangana ubwitonzi ubukerebutsi ukabera karorero abasigaye inyuma ukabera karorero inshuti n'abagenzi imbere yo gupanga kuba kugwawe urabanza ubaze imbere yo gupanga kuba kugwawe urabanza witonde ntuzuhave witamuruzi ugwitwa ikiziba ntuzuhave witamukaga uracari muto mbere yo gupanga kuba kugwawe urabanza ubaze papa ubaze mama ubaze cuti n'abagenzi kuntu bigenda uko wabigenza cuti yanje ntuje munyabahururu umugore uramurose nyuma yaho hazakurikira ibintu bitakorohereza mu buzima warose uri umuhungu ukomeye ihangane gato udushinga umuryango ukomeye sindifuza yuko kwa mutangarasiyo bagucoreye ihangane gato uracari muto ntigire kibe gito MC Kamachizi Supageti arahanura aravuga nivura spaghetti imbere yo gupanga kuba kugwawe thank you so much ubikomeze abategura ibitaramo bagutumire thank you so much ariko washyushya stage kabisa bagutumire cyane kubera iki wayise bon titre yo nayo uracari muto yego kubera iki uhitamo indirimbo zihanura yego uhitamo indirimbo zihanura kubera nanjewe barampanuye nico gituma ndazikunda guhanura nyene ni sawa nico kibazo nayingira ceshikako neza spaghetti yavuye mu ntara ya karusi gitaramuka aragenda Bujumbura mbega imbere yuko azi Bujumbura ubuzima bwe bwari bwifashe gute ubuzima bw'iwanje ko bwagenze twebwe tuvukana turabana 8 wakangahe cengira ngira 4 ngira 4 mvukana n'abakobwa 5 turabahungu 3 ariko rero ubamubwira yego televiziyo nubwo ikaze sibyo ndagira ngo ushire impumu yego nakubonye ufite ubwoba utuze wumve ko turi kumwe nubwo ubona hano hadasanzwe abahanzi mudukurikiye na ahantu hari amatara adasanzwe hari tapi nziza hari amezi urumva umuhanzi ushobora kugera ari upcoming akiza ushobora kugira ubwoba rero shira impumu tekana yego we kugira ikibazo we tuza mu mutima wumve ko uri kumwe n'abavandimwe yego na hano hadasanzwe ariko ihangane uvuze ko umwana wa 4 mu bana 8 abakobwa 5 n'abahungu 3 nikiye kintu cyatumye uvuga uti jewe ndavuye karusi ndamanutse Bujumbura urabizi kurera birimani abantu 8 urumva ni kibazo ni kibazo guru nyene niko ameze wasanga uri mu buzima butameze neza uvuga uti jereka hinjure abandi basigare cyane genda nyene Bujumbura yego ndaronda akazi ndakora ni Bujumbura ntabwo ntagumye gose natevye nyene
ndavuga ati ka simbira handi hantu kurondera ndasimbira Tanzania wow guhiga ubuzima nyene akazi twakora nyene ubuzi bw'isuka nyene twadusanzwe tumenyereye turahangayika nyene mw'iporo mw'ishyamba nyene niyo twakorera nyene hariya ndahabona nuko ndahibagiye izina ndahibagiye izina hariya abantu bakunda kugenda kurima bakamarayo umwaka wose urari yuri udasohotse hamugata ugataha nyene ndahibagiye izina ariko nama ndahumba cyane sindajayo ariko nama ndahumba cyane ya urahejeje urakoze urashitse Bujumbura wavuze ko umaze kwandika indirimbo 4 ariko utaja muri studio ya nko gufasha kuja muri studio wozisohora ya nizisohora nikiye kintu ubura kugira ngo uje muri studio muri umwanya urabona ikintu mbura imitahe urumva imitahe yo kunshikana nyene muri studio amahera uburyo bw'amafaranga okay kubera iki uvanga R&B na hip hop kubera uri kwarimba bivanga canke nyene reka baseka manze ngeza kubera ko bivanga kandi utafashe vuga uti ngira R&B gusohoka gushaka kubivanga nyene byanjoye ko nyene ego bijanye mu Burundi harabaririmbyi benshi nubuhe muririmbyi wowe uvuga uti jewe ndamufata nk'icitegererezo canje kubera burya inyoni iguruka yisunga igiti niko babivuga mu Rwanda Patrick no mugani wa numvise bwa mbere ariko nanjye ndimkize mu nyurabwenge ndabyumva inyoni iguruka yisunga igiti weze yagwaye no mu Kinyarwanda urahari nuko gusa ntazi ko ntubavuga kanyoni katagurutse nikamenye bweze ibintu nk'ivyo urabuzi oya mvuga we Patrick mu Kinyarwanda akanyoni kagurutse nikamenye katagurutse sorry ndabizi cyane niyo mpamvu nayo nagurutse nariko sindi inyoni niyo mpamvu naje rero hari undi bavuga bati inyoni iguruka yisunze igiti ni nkuko nawe wavuye ibujumbura uvuga uti bambe ikigali uvuga uti ibujumbura nzo kwakigwana naka ntari gupfa kuza uko nyene yego cyane rero ni uhe muririmbyi ubona uti jewe ndifuza kumera nka naka canke nkana musumbye mu Burundi barimbyi shaka kumenya ikarabo k'Imana tuti yanje muze kuvuga undi uwe kumuha promotion oya reka okay ngaho duga kwijambo bivuge nta muririmbyi bitwa Embidata Embidata ndamukunda kweri ndamukunda n'umugenzi nyene twakunda kubonera ahantu nyene mu Ngagara yaje kuraba nyene undi mustari tugatera inkuru kumva ko nawe wifuza kumera nkawe woba umaze kubimubwira niko wifuza kumera nkawe ntabyo ndamubarira ari indirimbo mu Rwanda bavuga nturare utarivuze urayizi nturare utarivuze burya nk'ubu usanga nk'ubu mutosura kubona na Embidata warabonanye ntubimubwire umva ko buhombye karavu isi yose manuro nziza yabahombye cyane burya ajye umubonye iyo manuro niyo umuntu umubonye mu profit ugene umubwira ati je bijya bimeze uko cyane urabona nk'ubu nanjye nturuka mu Rwanda yego ubu ngubu nutamfata neza ntago uzapfa guhura na Bruce Melody uzapfa guhura na Knowless nabano bakaritse karasira ubu nuko uvuga kugira ngo ibintu bigende neza uranyumviriza nuko uca umfata neza ukambwira neza ugafata kanamba kanje tukazohurira mu Rwanda yego niko bimeze yego wamaze kumenya Kirundi ndakiyize mugabo okay good wavuze ufite indirimbo 4 ntari murasohora ntavuga ngo menga ndiko ndasohoka ariko ni kugira ngo abantu bako badukwikana bashaka kubafisa ubufasha bavuge bati uwo muntu tugatumufashe muri iki kintu watanze ni nimero bazumvise uzokubura kuri iyo nimero azoturondera natwe kuri zibibazo ziri kuri screen aturonde tuhuza nawe cyangwa ronde karabo k'Imana cyangwa twandikire ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye hari umuntu wambajije hari umuntu waca ambaza mu gikari arambaza ngo Emma afite fiance buriya yagukunze uko ibiganiro bya buri murakora birimo biragera ahantu henshi Emma abantu barakuzi kuri radio barakuzi kuri televiziyo ufite umukunzi ye nabamenyesha makuru mu Rwanda ndaca mbabaza
kansigurira ibyo nkunda kubivuga behind camera kwivuga behind camera nibyo ndi bavuga ngo nukurya abana sha behind of camera behind of camera niho fresh kuko private life y'umuntu si ngomba ivuge kandi birafite uburenganzira bizi neze nimero y'abantu bagushakira ubundi niye nimero yanje niyo ari kuri screen ni yawe iriya bayirondeye ko barantora cyangwa iriya ni ya hano nayo bayirondeye ko barantora nta ribi okay iyi nimero kuri screen iriko ko ari call isanzwe canke WhatsApp byose barantora okay mwiza cyane ariko abantu barimo kugukunda cyane thank you so much n'abakobwa rwose mukomeze wenda mu attracting murebe ko byavamo basobanutse ariko urumva n'umuntu usobanutse Ema ntagapfa kwiteza abakobwa bose bagenda bakora amarorerwa oya n'umuntu uri classe Ema yarangije amashuri n'umumenyesha makuru hano i Burundi n'umuntu ukomeye rero ndabafise bari hanze bari aba diaspora batandukanye ariko nimba ufite fiance ntandebe nabi ndamwiyamye ntaze kuntuka ngewe ntabwo nari mbizi afite ufite frishere imbunda ntaje navuze ariko navuze ko ndayivugira behind camera uzaza kunsura hariya ari umukobwa uzaza kunsura kuri iriya hoteli yitwa Chanceline iriya hoteli abantu muze no guhamagara kuri iyo nimero kuri screen ariko mumuze mukodeshe muri Chanceline ijoro rimwe n'amahera makeya cyane uzahansangara umukobwa mu Nyarwandakazi uzahaza ariko yarambwiye ati ndashaka uzanshakira umurundi sorry umeze neza ufise amahera ufise ikofi kandi nawe ufise ikofi ariko ikofi si urukundo ivyo ntago bigikorana ikofi iratandukanye n'urukundo ivyo ntago bigikora ivyo nivyo hambere ese uriya mugore wawe wamushatse kubera ikofi inde umugore wanje cyane ngiye umugore wanje yajyaga ambwira ikintu nakumva atangiye kwiheba nkafata ikofi nkakubita hasi ivumbi rigatumuka nambwa nikoramo ufata yushaka ubundi kirazira ko umukobwa umubwira ngo reka nkugenere oya ugira uki cameraman ngiye mfise amahera nshuti yanjye ugira urike ukambwira ati sheri cameraman gira yino nkwerekesha ariko twe tuba turabagwiza tunga nshuti yanjye nuko tuba tworoshye kugira abantu bataza kutuzana stress bataza kududuka bataza kutubwira ibintu wabiboye ana mahera nkamubwira ni wowe nje no ndayabara gutya nkambwira ni wenda aya ngaha harimo n'amadolari anga nkambwira ni wenda 20 10 13 nkayashyira mu mufuka nkambwira ni wowe ikoreremo urumva umukobwa iyo yikoreyemo rero sasa nge nta mukobwa njya ngenera amafaranga amahera oya yikoreramo ngira gutya nkahagarara nkambwira ni wowe koramo mujye mubahiriza bikoreremo nta mukobwa ushobora kukwanga niyo yaba ari Miss Burundi ufite ikofi ngiye madamu njya gushaka navuga ni nambenga ndajya gutereta Miss Ntuza Doriane yabaye Miss Rwanda 2015 numvuga nzajya gutereta Miss Doriane ni inshuti yanjye Doriane rwose mwaye ndagusuje sha uri umukobwa mwiza afitiye nyisano na Stromae uramuzi ndamuzi uriya bafitanye isano cyane ngira ngo base bavindimwe cyangwa ni hafa cyangwa base ise wa Doriane akaba ari nawe se wa Stromae I think simbizi neza ariko imiri muri aho ngaho inshuti yanjye cyane turahura cyane ariko reka Emma kuri kw'Imana reka mbanze nsuhuze n'abantu uwo mwanya urawumpa umuhanzi mfata umwanya wo gusuhuza hari kibazo nsuhuze abantu bose mukurikira akarabo k'Imana nsuhuze Ange w'umunyamakuru nsuhuze Albert urabizi hariya from Gaseke nsuhuze Pasteur wo muri Assemblée de Dieu hano Gaseke nsuhuze karabari benshi ni benshi abantu bose bo muri Oyipa umuryango w'abafite ubumuga bw'uruhu Nikodemu Damascene Valentina Jean Paul Leonari Charles mwese munakoresha ya Claudine mwese munakoresha yabo muri Uwezo boss wa Uwezo chief director Omari nsuhuze Isa nsuhuze Ari nsuhuze uyu bamwitandera ni benshi cyane babankurikiye babambwira tujye dusuza kuri ya televiziyo ni benshi cyane bose nsuhuze uyu mukobwa ukunda ubyina witwa Ketia nsuhuze ni benshi cyane abantu bose mukurikira stati yanjye Betty nsuhuze
uyu mukobwa mu Mutara ndamwibagiwe ariko urabizi tukunda kwandikirana cyane w'umukobwa. Ni benshi tuzagenda tubasuhuza buhoro buhoro mujye mumbwira ngo mbasuhuze nzagera Katsa TV nsuhuze Feza Boy nawe afite televiziyo yitwa Feza Boy TV nibyo muna sharing iki kiganiro. Reka tugaruke ku muririmbyi umutumira uwo munsi twamutwaye akanya ariko nta kundi yihangane n'akabazo ka nyuma mu ndoto zawe uripfuza gushika kuki? Jewe mu ndoto zanje ndifuza nyene kumenyekana nyene nk'abandi ngatera intambwe ukaba ikintu gikomeye cyane. Utegekanya gushira indirimbo hanze ryari ya mbere? Hanze ryari? Nko minsi zanye n'imbere nyene nkashira indirimbo hanze. Uburyo bubikunze ga byose biva ku buryo. Karabo hari ikibazo wumva wo mubaza noba nibagiye? Mbo ikibazo ntacyo ahubwo ikintu nifuza ufite umusheri ndamufite uzamusabe uzamubaze wumve ko mwakorana ikiganiro ndashaka kuzabaho turashaka ko umenyesha makuru azaduhostinga mu kiganiro muri kumwe we n'umusheri wawe sibyo azabigufashemo nimba gukunda byanyabyo. So nabandi bahanzi rero muze promotion n'ubuntu mu gihe cy'indwi imwe hano mu Burundi bavuga indwi imwe mu Rwanda ni cyumweru kimwe. Muze tuba hostinge tugaragaza impano zanyu abo banyamakuru babaka giti babaka ruswa bitugukwaha niko tuyita mu Rwanda itwebwe ntago twakaruswa hari amafaranga amahera twakwatse ni for free. Muze tubamamaze tugaragaza ibikorwa byanyu abo bantu barimo barabaka ruswa ntago yemewe corruption ntago yemewe mu gihugu cy'u Burundi. So muze for free turabamaza umenyesha makuru ari hano nawe arimo aranyumviriza umuhanga cyane sawa je ndumva ari ibyo gije nahejeje. Reka tugushimire cyane ko washoboye kutwitaba. Twizera ko n'undi munsi twagutumiye uzoshobora kugaruka. Nzoza. Nimero yawe wayitanze? Yayitanze rero akajambo wumva ugenda kanyuma ushikirije twaba uvuga uti kano kantu sino ntagashikirije. Akantu shaka gushikiriza nyene nuko jewe kabisa mwadutera intege kuguma nyene natwe tukamenyekana nyene tukavantu intege nizi ngizi. First of all we banzu wishyire imbara intege nizi twazibateyemo nuko nyene bigenda ibindi ni gake umuntu aguma poshinga. Reka ndagushimiye cyane ko washe kutwitaba. Patrick Mazimaka kana ndagushimiye cyane. Thank you menyesha makuru. Hope next time ndagukeneye ko nzoguma ndakora nkatangorana nimwe we twamaze kumenyerana wabaye wo muhira wabaye kuri tarsisop.Umviriza TV bamaze kumenyera. Nizera ko ninasura gukenera tangorana nimwe nta kibazo. Murundi yabaye Murundi kabaye nta kibazo. Okay, good. Thank you so much. Thank you to you. Yes, reka ndabashimire nabwe mwese mwana mukurikirana tarsisop.Umviriza TV nk'ibisanzwe niba kire Emmanuel Speed kuri screen zanyu ayiba kuri mic. Izera ko mwana mugana ibihe byiza mbanenda basahugira subscribe. Please subscribe on this channel kugira ngo natwe tubandanye tubona ko muri kumwe natwe tubona ko turatamba twirorera hama ibintu bibandanye bigenda neza. Uri nyuma y'amashusho yitwa Edu ndamushimiye cyane uko nabandanye abikora neza wewe ntaboneka ariko nawe umunsi mwenzo muvumba ndamubazaniye ngaha mubone ibintu bibandanye bigenda neza. Thank you so much for everybody for everyone ku kintu cyose abandanya terera ndabashimire cyane ya tarsisop.Umviriza TV nk'ibisanzwe mwana mugira ibihe byiza. Ciao hasta la vista, à la prochaine.